mai ai ngā luenga. Ia nana mawai se awanoa le au maua ma le sunga to ine ali ki titia le yaso o mawai. Ia whaisa mā talatala noanga. Mai ole mea o wiloa i le yaso o mawai. E pe e lua nai mea na o toina mai le mātala noanga. O le mea mua o le mālosi o le tua nai. I le whatonu tunuina o le lumanai o le tangata. O le mālosi o le si o manga o le tangata i lona whawhawina o lona lumanai. Whingata o na wawai ese oe mai lo tuanai. O le upule ai e mātua vine moto e mangi ai ni fo le whanau. Ua o mana tuaina i le mātala noanga ma le toina i le vaiaso o mawai. E o lava i mea e pe o ingoa o tangata. Le ngata fo i lo ingoa ia o ingoa fo i wha ingoa inai ia le totele o tamaiti. E pe o le ingoa na te uuina ia le lumanai o le tangata. Whamatala e liki ia le ingoa leo mispo wena. Le se ingoa Samoa o le upule po wena e le totele ni tangata o ingoa i le ingoa lea. Ona e au mai le ingoa le missionale sa iai malua, David Bowen, i taimi a o whaia o ngailo te mai malua. Ia, o le fulana o nofo mawhau i le telefo i rana ingoa, a wai, o le memo mua lawa e whaia le tangata Samoa pe asau ia tunu u whaile le fiu e whaingata e tangata ona